Warshimli Mingjan Kasali anti-drug affidavit Chijinrada Manipuri Students Federation na Chishathaira. Naga Army Longvibu Shimungda Yarina Leshilagina Ngorokwi Haira. Karate tu Ngahan Wivang Manipur Wena Wazang Kawai Ukrul District Wekatam Nauli Kapangkwi Haira. Indigo flights cancel sa kahai wang passengers pingli refund thak da mikawai Central Sarkar na chizami haira. Hallo, Tangkhul Express TV wi pau RINGYAOPHI mahak NINGSHEN ina pami dale. Pau bing may saina nang rumsa. Kadam naw bing wi alungli nishari shijin khangwi swida khawai anti-drug affidavit chijin rada Manipuri Students Federation MSF na chishat haira. Anti-drug affidavit ji Washak ji hoda Warshimli Mingjan Kasali Makazang Masapai Maraji Haira. 2026 academic session win Hapokta CPSE Kosem Kalaposem affiliate Kasa Warshimli admission quick Hawaii anti-drug affidavit G Singh Sakra Chihira. MSF with anti-drug secretary Nakahang affidavit Jina formal pledge Sada Kadam now Kala Avava Pingna Shoy Salaga Atum Nishari Masing Mara Mahay Mara Maningaka illegal drugs le Kangasun Otli Mazang Mara da Twingashit Miki Kachina. Admission Adamli affidavit G implement Kasagala verify Kasa school principal na Yang Sangra da MSF Nahanga. He communicated Katam now Bingli drug related risks ena nga kami Paikarna da Hanga. Kala affidavit Kasing G worship Saigorali Shurngasa Kavai official order Misho Kavai state Shokarli Pohaira. Naga Army wi Longvibu Lieutenant General Honreshang Shadang MSM MC AEM Shimungda Yarina Ngorokwi Haira. Aya Longvibu na awi Ram Krihangli Ungta Yarina Leshilak ina Ngorokwi Haira. Longvibu Shim Kong Jili Awunga na Ramwi Vai Kurbamli Bangorokwi. Naga Army Kathana Jili Aji Aramna felicitate Samiradle. Krihang Ungazang Shongzali Shangshak Kunau ina Kulen Janga Kamjong ring and I kung gatainala, Longvi bully welcome Sakwida Yari Shongfully, Shok Maroka. Kanao Tang Tarik Jikotang Tangkhul Zing Sho Long Pang Natanda, Naga Army Longvi Bu, Lieutenant General Honreshang Shadangli felicitate Sami Kawai Ngaran Haira. Ang ranang AJ Kamjong headquarters ling a Torpung Tradakali Hopokra. यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं? इसमें माइक्रोफाइबर है। माइक्रोफाइबर यानी जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत। हमारे सीमेंट में नहीं है। पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है। सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है। Karate du ngahan Wivang Manipur wena Wazang Kawai Ukrul District Wekatam now Ithan Sipo Singnai Sui George Lik Bangkwi Haira. Ngahan jo Wivang Manipur Sarkar Youth Affairs na Sports Department na Jahon Tarik Madi ay na hapokta Tharuk ay na tangda trial room kamina. Jiwi under 17 weight 35 karate do trial li Ithan Sipo Singnai Sui na Kareli Gazang Sampanga. Ithan hi Ukrul Maring Mi Memorial School Wekatam now na Ana Ukrul District wena Wakazangna. Trial Jili Kapangkwi Kahai Ithan Singnai Sui na Manipur wena Hang Trukta Kachiko National School Games li Wazangki Kachina. National School Games ji Rakra Tharau Kachang Bunili Mkhok Mira. Ithan Sipo Singnai Sui George li Coach Shim Nganing Marzana Train Sada Kalina. Coach Shim Nganing Marzahi Ukrul District Karate Do Association wi Technical Director Karate India Organization National Certified Coach na. Flights cancel sa kahai wibang passengers pingli refund thak da mikawai Indigo li Central Sarkar na chizami haira. Zadra kahai zimik sho phanga Indigo wi nationwide disruption later flight shasha cancel sa kahai na. India wi airport ngatatay tali karam kazat meeting ting sa haira flights cancel sa kahai maninga ka api apai maphakwila zadra Mazat Mara Mathaila Pung Sharaka Ngarai Ngasakta passengers Malung Karingva Sakwihaira Shim Ungarok Shakaza Kachigasar Kagaza Kala Laysa Wivang Kazat Pingwi Angranange Shoida Yarili Zakshilak Ina Sadzahaira Indigo li Mazat Pai to the Yari Airlines Kadeli Kayang Taran Aman Henlak Ina Kayor Sahawa
Hiwibang Central Sarkar Indigo li zizi khami shokta cancel maning akha kahap lega high flights with passengers refund pandak le saigoro ajima thangaya pungji shatwa lungli hanmi khwai hanghaira. Cancellation maning akha major delays na satsa high passengers pingwi rescheduling fees mapar khawai Indigo zangda airlines pingli hanghaira. Passengers with inang day 3 high baggage saigoro pakwi mida passengers with residential maning akha mi high address li pung hang madida jishat wi alungli mi khawai jizmi haira. Tracking kala delivery adam maram passengers li mathada chanbao mi khawai kala darkar kasali compensation miran mi khawai airlines li hanghaira chi. Nationwide crisis itharan flight aman maka khawai sarkarna fare caps hai mi haira. Operation Normal Matarang Lakai na dangda airfare caps jizat nara jihaira. Safety li masadzila cockpit crew chungmai sang khawai the DGCA with flight duty time limitation FTTL norms ji mashurla laisa khawai mayami haira. Pung magada madiwa lungli schedule normalize hapok haura kala kathum thangwa lungli stabilize sahara the Ministry of Civil Aviation na jihanda khale pongshoka. Ministry jina hitada hanghaira kaja flight cancel sahayaka passengers nagapo mangaraila airlines na full refund automatically mi phulungra. Delay kasangka kasali kapan passengers pingli airlines na hotel accommodation refreshment kala essential service mi phulungra kachila hanghaira. Vulnerable travelers pingli special support lodge access faster processing kala dedicated help mi phulungra kachila hanga. Monitoring wivang kala Kathaga Action Coordinate Sakavai Sarkarna 24/7 Control Room 011-24610843 Maningaka 011-24693963 Kala 096503-91859 Shomi Haira. Itumna by Indian Aviation segment li Indigo na market share 62% kuya. Kadeli aman pai khamaya airline sada India wimi kachunga kazat Indigo na Tangkhul flights thingkhani ka da operate sada khalaina. Ajawi nationwide kahap shoka high hili thangachida flights shasha cancel sada raka haina. Hi Indigo we management li kashoina da tarakhana makhamya pongshok haira. Safety wivang sarkar na jizikhami pilot pingwi kapai atam Swita khawai ayin hai khami Indigo na atam chada kala mathada mashur tu kachi aina kasa kahaphi raka shok na chidale. FTTL rules china pilot kala crews pingwe kapai kala duty atam red mida atam li ngasam khui khawai atam duty limits night landing limits kala ngaronda ngaya duties katali limit hai khamina kala ji ot kasaping chotna ka hai malai khawai love flight safety mathamai khawai jiz khamina. Revised FTTL norms chi achakum jishat laga ajgum marangwi ina phrased rollout hopokta provision kate ngapai wi ina zatna phokna. Kha ngapai li phrase 2 kharatharan Indigo na roster adjustment mathata makasai na yari chia ka wi cancellation kala delays raga haina yari li saka z rod khamra thailaga ayin ji atam kashika wi wang mashurla leisa kawai regulators na khamayami haira. Kha kashoi kahaka shoka hai hi kai kana Indigo we ningrak nada phendale. Aviation expert kala pilot representative na ning khamong hitata pongshoka gaja flight duty time limitation norms chiwena temporary relief samphang khawai Indigo na thai da crew planning mathada makasa nada ningmong le haira.
Nagaland li Hornbill Festival mangina mayang pai managachi Union Minister Cynthia na hangaira. Nagaland NINGSHEN kasang pangot katem kala lansinrin maling shokra da kalaili national kala global mikyan hakmay layran nagachi Union Minister Joydear Aditya Cynthia na ayahanga. Nagaland li katumtang ungda mazadrang laka Dimapur Airport li paume pingli khangazekli Cynthia nagahang Nagaland hi Hornbill Festival wibangmang matay paimana. Union Minister for Communication and Development of Northeastern Regions nagahang ana Nagaland li ungatay traditional stone pulling ceremony win hapokta handloom handicraft kala blacksmith artisan pingli khangasan sampangda awibang amazing experience ng sayaji. Nagaland wimiping ngashan kala heritage li potential kahaga leidak lei thekuya da Cynthia na hanga. Internally displaced person ping na rehabilitation kala fundamental mashun wibang lampoy kongnang kong imfali protest kapam zimiksho kashine kaura. Coordination Committee on Manipur Integrity Kokomina kadomida pamda klay protest ji achahon tarik akhawin hapokda IDPs civil society bodies satsa kahai shimkhur ping kala ningka khrik richum naw ping na kadomdale. IDP bingli kachang hiwi alungli kachacha wishim hanung asakra kachitui mi ka haiji kachangkhat sami khawai sarkarli seng da khalena. Manipur mi bingwi fundamental mashun khawung khawali kahap malayla zat khawai khaya ga mirin essential service sampangda ring khawai mashun li undermine sadalai gaji protest kasanaw pingjina hanga. Placard singda immediate resettlement restore our rights kala ensure safety for IDPs da jiteng roka. Displaced shim kurbing wishim han khawung rehabilitation kala kabong security wibang shokarna kachanga phaikar kala ngariri kahai shongza ma jithai rang lakhaina dangda protest savara dalai. IDP bingwi kachot kachang mayang sangmila kala athum wi mashun la lan mangak mila Manipur hit normalcy makhira pai mana kachi kokomi na hanga. Adamma janglila phaikar khuimi khawai state kala central sarkar ling akaw haira. Orange Festival Tamenglong Scott Talent TGT's Season 5 with audition Sahira. Audition G District Administration Tamenglong na makok mida mini amphitheater TC Bungalow Tamenglong li kwikaya. Trada kajisha the state level Orange Festival li sajithe khawai apong khami audition jili thumrada mati wajanga. Juwing a chaile band katum instrumentalist aka dance ek phanga violin recital aka kala solo in a duet la kasanaw magdamati zangaji. Season 4 kayuya reigning champion Ilipi Raymayna guest singer sada la sajitayan. Tamenglong Scott Dalanji kachang hiwi direct trada shinin hapokta trada chikoina dangda miyon kita khale state level Orange Festival wi akaya kana. Audition jili khui ka hyping ngahan naga direct trada chikota grand finale basara. Deputy Commissioner Dr. L. Angshim Dang Shawa CEO ADC Tamenglong Kajamthai F. Gangme Superintendent of Police Lan Miyo Luikam STO Tausem Pol Ngasha Kala District Level Officers Katayla Audition ang ranangi jili bazangaji. Aji gumoy Orange Festival hina mathama itwira da jihandale gaji DIO na pau mishoka. Yarwina advertisement na nasa. Ukhrul District li Paison ngahan how hop rungmi kita khale kayon kajang hiwi direct trada katum thang jumping pirates na how hop kaho Paison ngahan makhok mira dance ngahan ji open karaoke kala solo ina ngahan ra ang ranangi chili pass costume ngahan la leira open karaoke competition ji tang aina la jangbaira individual dance group la jangbaya open choreography khayuli lupa thingmagu kakhaneli thingthara kagathumali thingshini mira solo dance khayuli lupa thingphanga kakhaneli thinggathum kagathumali certificate mira costume mathami thui gaji mi khani mayar naw akha kala shinawa khali lupa thingkhani rip mira dance competition Kup kahai wi thili musical night later how hop angra nangi ji rakra direct trada katum thang town hall li ngashun pung akli how pokra Udyam registered MSME unit psychorally kachishat sali kaja Ukhrul district li khanitang wiwang district level vendor development program VDP gum exhibition of product rungmira Here rising and accelerations of MSME performance ramped scheme wazingli rung community
Angran angi ji MSME bing li market access mi khawai MSME bing ina PSUs buyers and procurement agencies ngasun mi khawai compliance quality kala digital onboarding li katom mi khawai kala ODOP GI and local sector product promote sami khawai kasana Ukhrul district level vendor development program VDP kam exhibition ji akama tarik chishat ina khanauthang tarik chigothang rungmi gi kachina abamna mera yuva bharat hall opposite 6 MR UD Ukhrul district headquarters adamna ngothor bung chigo makhaili hapokran Maram hi kup maida thai khawai Ukhrul district wi Udiam registered MSME unit pingna Elizabeth R Shimreli mobile phone number 9863015251 li ngahan wa paira Pau hi DIC Ukhrul and Kamjong wi general manager Themreyo ti awungshina mi kashokna Yarili kachishat sali kaja Ukhrul district li Yariwi Karot National Lok Adalat Rungmira Kayon December kachang hui direct trada katumtang Lok Adalat Ukhrul Mini Secretariat CJM Court Complex li Rungmira Lok Adalat hili kachachawi court case hui Maramping kala ayin li khangasun Maramping Kupsang Paira Party khanini wi khangayat leida case khangahai chi Ara National Lok Adalat hina witness mazanglakla kala court wi adam zanglak high procedures mazanglakla party khani wi maya khangrok alungli chingri aina kala leishi khangrok aina kupsangi kachina da hanga Lok Adalat li kupsang gapai maninga kha khuiga gapai case pingjia section 138 NIN negotiable instrument act electric bill water bill kala khangadate bill payment cases changa Lok Adalat hili sakhamaya maram khani shiwi alungli twi ngami ka khui aina mawai ka pai judicial process wa phulungki kachi non compoundable case mazangmara family maintenance case criminal compoundable offense other civil cases revenue case land acquisition case pending before court of tribunal money or bank loan recovery motor accidental claims divorce makhaning matrimonial dispute labor employment kala service matters hikatha hi zanga ladwida thainga sakli yarina kachikatha pending case later khalai maninga kha pre litigation case sakhangai leyakha mobile number 9862510525 li nghanwa paira maninga kha mini secretariat north block CJM court complex Ukhrul li contact sa paira Lok Adalat Kayon December kachang hui direct trada katumtang Ukhrul Mini Secretariat CJM Court Complex li Rungmira Pau hi Manipur State Legal Service Authority with member Secretary Alek Muivana Mikashokna Ladluida ajiwi kamataya Pau Ping Warshimli Mingjan Kasali anti-drug affidavit chijinrada Manipuri Students Federation na chishathaira Naga Army Longvibu Shimungda Yarina Leshilagina Ngorokwi Haira Karate tu Ngahanwi Wang Manipur Wena Wazang Kawai Ukhrul District Wekatam Nauli Kabangkwi Haira Indigo flights cancel Saka Highway Wang passengers Pingli refund Takda Mikawai Central Shokarna Tizimi Haira Ajawi Pau Hiling Chang Haira Pau ngana da khain tum sai korli ringka pha kala kham hai zimik shong sa serna